Mubango joge Karona County uretiri ni Yetu Sacco. Yetu Sacco ni ejana gotungata kiria biashara gukurukira gukire biashara, uguraniri bamyunda na ngari, na kinya udhurani bombesha njagu waku na kinya kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Mukuru ora ambetari ingi tuwe kaniseni. Ona Sunday. Ambera kijana. Ujabadilisha minds. Amburia. Ulisema utaenda college. Kufanya pharmacy. Ujaenda. What happened? Ndamwira unajua mzee. Nanjikaza kutafuta njia ya kwenda shule. Tumeongea na mzee Kaumbutho atasaidia my father mzee Ntwethingia ndio niende masomo. Ambira leo mzee Ntwethingia utikuibuana pa twena bone ana Kithumba na mzee Ntwethingia na Kinyaba community. In fact kwa kijana mucoreo kwanda aretete family neto mzee ambira nende kankwira murume mwana wonde iwokwa na wowe no withira otebio kona gwakwa uyunka mwaito na mzee ayokia muthaka na muthomethie Gembe Boys yani ibo mzee akariyo athometha so ate utara Mutuma a special son ne barabonde bakethira be need ibo mzee athomethacia mwankare mwenda ibacho yaka kunyima haki ekwa kwethira ndena special attention ambira ati wowe no wage gintu gwakwa muntu ore tau I think aumete irie kaga muntu ore toyo aracia na force muntu ore toyo kamwe into biakwa na wokaga tauria iya kandetere thina gwetu ya goe wagi goato isto na ini ndemu introduce it back to the DCC. Wacha mani ona Sunday. On Sunday. Omwera bado ntereta skuru. Tameruwa wote mbona no ndo are very strict follower worshipper. So every Sunday twina wenda muria wamburia ni no ntereta no twina uwe. No kuona nke lead praise and worship. No kuona nke thoma ithomo. No kuona nke wa reports cia how the vijana the youth group is faring. Na nara tubati bubatire kututethia twi vijana. So ntereta kuja kwa ofisi yangu kesho on a Monday. Ndeta ofisini. Ambira sasa ile mambo niko nayo sikuombi. Na kuambia na nakuamurisha nikiwa mzee na nikiwa ofisa wa serikali. Na leo DCC bare anto pena power. Teja tha ito karaya katuko etoko bachedra toko uthia ngwe yao. Ambera niko na nataka kukusaidia kwa sababu naona hii potential yako inaweza kosa kuwa shaped in the right way. Tamwira ni gani tena? Nataka kukupa kazi ya askari. Tamwira sasa wewe askari wala si tulikubaliana hii kazi. Si tulikubaliana utafute kitu kingine ya kunisaidia. Wewe ni ajiri kazi, nitafute pesa, nijipeleke shule, nifanye pharmacy, nifanye mambo ya ndawa, nitajipanga, wajana na kama mambo ya askari. Ambera hapana, fanya hivi, alita barua drone. Barua ni andikiri etwa. Baroga ni Kenya Prison Service.
ambira na hii sikuombi, hii ni command, najua vile itakusaidia. Ndamwira kivipi? bado itaku Kule nje hata kazi ya AP tunadhani ndio mzuri. Sasa ya prisons tena unaletea ya prisons. Kama nilikataa ya AP, ambira hapana, najua vile nakuambia. Ya AP ungepata nafasi ya kusoma. Lakini hawa ukifanya training, the initial training hiyo ya mwaka moja na nusu, then utumwe station. They don't move people quite frequently. You can stay in one station for like 5 to 6, 7 years. So wewe ukiwa smart, nini itakusaidia sasa ukiwa na salary kufanya the course of your dream? Ndamwira na mzee ni kama unafikiria. Make sense. Ndamwira, there is some sense in what you're saying. Kama nitagua na mshahara. And then niko na ndoto ya kitu chenye ningependa kufanya. Na maybe hata nimepewa housing na serikali. Ni kwa nini nisi achieve my dream? Na nitajipanga. Na nitajipanga. Ndayokia baroga shingo upande nonto nende ginyawe ate umpa nafasi ya kuthwania muno. Command arembera hii mpaka tukubaliane. Vile najua baba yako anafanyia community kazi, na we naona pia umeshika hiyo njia. Ukienda vile uko utafanyia community kazi, lakini we utasaidika. So wafanyie kama pia wewe unasaidika. Ndayo kia baroa nkuona bandu yaka mzee wa kumfix nteto nente kwenda. Ndayo kia baroa ya ndiki kinya rietwa. Ndayo kia baroa ndeta neogere mzee ntwethingia. Ndeta ndera mzee ntwethingia. Nkuma kiri mukuru muchore oku DC. Inda mwere nya story ra nkuru. Kamera kana yau. Wo tebwengo ya askari. Kan budi mbia wete Shukuru. Ndare tabarwa engi. Rende mukuru ra muchore oku ambira ije ate ondomba njokie. Command. Kanda yokia kinyawe nte kamo disrespect. Nte kamo kose na inko minyawe muchore oku. Niwe iritaneri ontethia. Mukuru na iritaneri ontethia. Ambira nende ibwa ya yokia eta skuru. Bwithia college, bwithia training. Then kethera ote umienda ukauma. Mzeo kethera ote kwenda ngoyure ukauma nyawe ukurakura. Hawete otrimane ginyana o nthi na u antoba barachia. Ora njaluo ba behave ore ko re interacta. Ukatrimana na Kenya yonde nara kinya ogichoka. Ote choko karia ore ukiuma. Ore choka we a different person. Enda mwira ibo ya mzee. Ende urachia mbia cia kumbikia college reka ko ugiaya okara ya kawa pa responsibility. Ndetagire my employer. Wetwa mzee Kambutho Samuel. Kambutho ambira ai mutana. Nenda muno karakere pharmacy we. Akiura ciora akan support. Ambira itithuki. Muntu no ambiririe anywhere. Kinya kethira mbecha muchara yotethira yonenei. Lakini wa Kenya tata ndeki ngugi nini kabisa. Na finally na here president. Those are the ones cia mzee Kambutho. Kwina mwarimu ori mwarimu muchore okwa muno. She was like my mentor. Mrs. Muriungi. They would take and consult the Antoba Akorobe Shima na Akorobe Shima in the Antoren. Ndeta kire Mrs. Muriungi. Ambira baba buru wote go bu askari. Mwarimu. Ari mwarimu wa girls.
Odego bu askari. Inya sure gu de askari. Mwetera yo gu de askari. Thinking egu de askari. Lakini na ndo ni bonga ya amwari. Eta. Train. Waibwa training ekore mama ta mbere mbere ndirie. Umera. Waibwa training ekore. Jipange. Exit the scene, the stage. Ukaisukumira ntatote kwenda. Weye tukapanga ogeta skuru. Bambendete muno no ntoba kwithira ndi youth leader we na focus no kubangira vijana manto ya manene. So ndeta skuru. Ndeta training. Ndeta ntukwembere. Ndaikuwa ni my late brother Chief Joseph Medeka. Na mwekoro we my sister who is still there Mukiri Doreen. Ntukwembere ndeta no kumenya nende mbumete ngugine. Mbumete ni officer oraitangwe we pharmacy. So ndi na to suit ndi na tie. Na box na tools nyingi ira recruit si askari va report na tio. Imbekirite turam twa company cia ko twenderia ndawa. Ndare na turam tonana twa company. You know ra vijana bacieka ira boy. Ye part of decoration. Anaginya kuona ni ateka nde muntu kidogo nte yedea no ntokandare aindo. I was busy somewhere and dealing with the serious brands. Cia companies. Kokinyangetine. My late brother, may the Lord rest his soul in eternity. Erwa wazazi wote weka recruit hapa. Na mutoke nje. Tora. Ba tora wen te wen ko kwirwa. Ibonde atiari baba gorete te recruit. Bole lia you know ngoge ya askari yukuma wa mostly ni vijana. Vijana ba bokara ya kaba kwagite konge kwa weta. Especially at that time. Egana the graduates na kinya masters holders na PhDs. Nowadays it's a bit professional. Yes it is. Bolelia mang the recruits. Bona ko kijana okara yake na mwire yurare ya boya. Nekirite ka suit, tie, toramu to bangi te laini. Recruits. Wewe huyo kuja hapa. Ndeya. Ndero takin takin the coat. The coat? Yes. Nda takin kabuti ka suit. Ndero pandisha trouser juu. High waist. Train na uambira. Unaona vile nimevaa? Agerete. Ketukio Ando baba te rego dita konako kwa abuse human rights. Watakin kebutu idiria muto ya high waist. Commando, commando te komeda na retire kana ego. Ambera unaona vile nimevaa? Ambera ndio saa. Ambera ndio ambera si ndio. Ndaringwa coffee. Ndero ni ndio saa. Unaona vile nimevaa? Ndawa ndio saa. Ba hivyo. Ndakusia trouser. Ndamegera una mpoete na kabuti watakin. Watakin. Ndero hapa wino ni ndamu yako na kalamu achan bayukia turamu to baikie oro trainers bambreria komatoga kominya baminyera yes ba wiki euro reutega ba confrustrate trainers bamatoka koyokia turamu mwarimu nakwenda kugia kawe recruit ende wetete na karamu imbi wetete kuandika na college ya askari wino ni ndamu kalamu ni slasher kuma wa graduate kuma kile slasher kwa kuma kile buduki so then na karamu ka kwenda kama iseme
ndawa sawa nende kenda ba rondi dignity wo kwiyete no kikara like ya muntu umete ofisine nderwa kwe babare be ko I think 3 days earlier leo bambereria ko parara no nto ba training ni ambererie nderwa lala chini taudia how ni atane ndrenka lala chini Nasudia kwa natai. ni atanga lala chini ndena suit Natai. ndo lelia muntu mbera ndamuria aya atea atea na kinyagite ngikara nthimba tire ko lende gethera ikitheri boya nende na atanga lala chini atea terine ndaringwa coffee ya kukuira buto ku ateka to ko rias i command We. da mama ndi no recruit yongeya erwa roll roll terine ndero umeona Fanya hivyo. we nataka sasa umpite ndawa nende ile kwa saitani mama mwalimu ambere ndoto chao maimpane ikoma ndugo embere Getine inyandera menya ina ambetete ko mama mbwana umbetete ko mama imwanki yo akanete ko kedera this is the reception. What of inside? What about what is going to be found inside there? Da roll da okira ndero weka box juu ethando go care training keuke na equipment chionde si askari ndekera kiongo slasha juu nderwa kwena ora askari batraina wa up leu koko match na recruit bonde bara but nende woni bantagetere because they got like a special recruit Ono kara sono ire nyasutia kwena manto bako barita bionde bira wiche ba wekira nteto injaro ote treno re askari ukemenya yaro twere wichi ari badambasia baka kwandika bakethra bena clean slate in your mind ukenda ba wekira manto ya ke askari manto ya Meru ndignete irorare na chio gethra orare professionals you chionde wola wa ichio for the period ya training ukayokia othiria wera wa bile vitu yote uligua na achia pale kwa gate utachukua siku ya kutoka ya pass out kogita rono Ruth twathiria training of course no kuria solis nara ntato cha murungu ire nda chairman wa CU nyoka chairman yanga kiri college ya askari I think nda squad commander nende muntu on save munone the I think the former MP wa Budalangi no ore our chaplain Hon.Mutuma Mabonga na the chaplain wetu ambendra na ambredia nende ko protect against harassment kwa tuega nende nkoe warenge ngoe ya kumenyera kanisa chapel ko banga nteto cia kanisa gwita kutethia ku serve recruit bia korea no rende nara gote captain captain dining ari but kwena special kwena to treatment special werera bange ba matukite kianine weno sneak ogeta kanisa ne ogeta kitchen ogeta ko na nyago me yako inampara no ntoboruma training very strenuous boke ya no the survival for the fittest oyera to neo secondary so ndadhiria training Mabonga mukorunda kwirira noe muchore okwa muno later na ire ko resign ta siasa ene na taro MP Budalangi na juice I think na reta chigite kya senator
and I think he has some positions in the government onto areo unda twathiria nda post no within the college nda join nontonde imbendete kuina nda join gikundi kiwitwa Prisons Choir. So Prisons Choir, it is through the Prisons Choir nonto inya to college to recruit no to kuma to get kiri national event cia government. Bagwenende non to render these choir members within Nairobi city where the headquarters is kenda to benda ba bedra bare available ndaikuwa Nairobi West Prison. That is where nda reported in the year 2004 nda ritangwe ngogene ya prisons ndaciuria kwebuo DC Mutema mbirire na mbirire ngogi tethera yena milisiera mingi no thome ndaciuria nanga nte ya kulwa urambirire menyaniria na rasi askari mbulwa ni ko inteto mukuru urambirire na mbulwa kinyani ngwa kwikiroto ndari nakyo kyako wa pharmacist ndambiriria kuringa mathabu ndaciuria nende imbiri nonto ndi kwi mantu nkubwithia that I am in a career nkuritanguge na Kenya Prisons Correctional Services pharmacy kabua kwena onda wasia yana within the prison setup ndacirari riu teka nteto iko change ora to weta ndaciuria ni mbimbo bako bwithia kethira it will be something that is acceptable within the system and that will help me deliver better in serving, in rehabilitation, in reintegration, in security aspects. Kumenyera mbere abungo baba kweya, kuba reform, kuba change na kinyantethia the officers, my colleagues. Ndachira kwina course ya Egerton University igwitwa Forensic Psychology and Criminology. Ndagwa nende iyo njea go change ya nteto ira ndari nacio ndauma ki pharmacy ndatonya kubwithia course yewitwa higher diploma in Forensic Psychology and Criminology. No, this college are in affiliation na Egerton University. It is Kenya Institute for Studies in Criminal Justice. Ndadhiria course. Course yera ya because of my work ngogene anene iba kuona oyote askari wa kawaida. Kwena character sio karaya ora baraba ombera naranja ambera wowe nyamwitire inyasura inyamuthoanirie odeo kara askari bambirende wowe umakiri ngugi ya uniform na bunduki iyo kire kitengo kwena kitengo kitawa social welfare and reintegration department within the prisons. Ndau kumakiri that directorate. Bas ndambiriria nende ku ndirekera civilian niko connect the prisons with the outside world. Niko andikira institutions baroga beya ku help in rehabilitation. That is when the open door policy yambiriretie because prisons were so enclosed. Ote and tobacco manja betekera so kweya into the establishment.
nonto either bwa government secrets mostly secret te secret inene ne kuya kuona rukorora rwikuo na urabungwa batemenyera wa so rera ankomundi yegere na openere the doors you know uka era nyumba kadhambi otekera mweni ya rera government ya inge tegere na nteto batenda public na media bamurika so ndero nende wono nonto no karaya ka ukudhania outside the box uwe turana unja andekera makanisa barua andekera institutions barua look for partnership with universities learning institutions aritobake ya kubwithia their attachment in our institutions bake ya ku help abungwa bake ya kubwithia counseling to our inmates and so many other things. So that's exactly what I started doing. Ogeta kotini wetia document fulani irambua remands kana prisoners bako etia. Ogeta kiri probation officers okaba tethia kuandika reports kenda some of the inmates were released ease congestion in the prisons. Ogeta kiri former employers koetia dues cia the people who are incarcerated ondo ya woga with their offense. For example retete Mombasa urandeki in Meru you know muntu ayewatirwa Mombasa na ikwa remand ya Mombasa no withire weko watu was tokirewa traumatized akiri endelete beyond bira waichie we bamobe ya okaruinya weta wate ate kumenya kwenu iko ate kumenya na imuntu nomo ya wowe kana woni kwe nambe thimo wichie ate kumenya nende muntu you take them back slowly mwanka mind ekari load egachoka akaririkana oh inda ndeki kiri Royal Media Services inda ritango gena Weru TV and Weru FM nende wambira ntetu nonto ingwe kwa kubanga ku rehabilitate na kuhakikisha maisha yao nchera ni maisha humane na ginya kurwira ke askari ba ona askari yake urabungo kamwira no that is not right. We must treat these people with some dignity. Na bungine ndeko muringa te party ya kibungo. Etari party ya kibungo. Ka serve the custodial sentence na thiri na ritengoge kuringana na ora sheria ikuwa ouo kuringa muntu that is not right. That is the work of a social welfare and integration officer. Mubango joge Karona County ukureti ni yetu sako tulina agent betu bale kuntu mwanya wenda kumenya mantu nkuruki linga thimu namba 0724114444 yetu sako, your success our pride.